Yora Cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Airtel Tigo Yora Cash. Aka kanya tukaba turi muri Gikondo mu gasantere ka Gasekero. Yora Cash, Yora Cash. Warikisi, warya cash, wowe kome zukine. Airtel Tigo, umuryango mugari. Turaguha amafaranga nawe utera imbere. Ohereza rimwe kuri rimwe gatanu gatanu. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora Cash. Kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora Cash. Yora Cash. Yora Cash. Ni miliyoni buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru, igihembo nyamukuru miliyoni 20. Are umaze kwegukana asaga 325. Are aya mafaranga kuba umaze kuyayora muri Yora Cash ubyakiriye gute? Bishimiye cyane. Are aya mafaranga ni menshi cyane mu buzima busanzwe. Niki agiye kugufasha gukora aka kanya? Kuyashora mu bucuruzi. Ugiye kuyashora mu bucuruzi bw'iki? Imyenda. Bw'imyenda. Are kugira ngo baguhamagare bavuge bakubwire ko watsindiye amafaranga. Wari umaze gukoresha amafaranga angahe woneza message? 450. Amafaranga 450. Ese iyo woherezaga message bagutwaraga amafaranga angahe ane? Warikisi, warya cash, wowe kome. Birorotse wowe dukurikiye aka kanya. Fata telefone yawe ujye muri message wandike rimwe wereze kuri 155 cyangwa se wereze ubutumwa bugufiya kuri 155. Igitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo Yora Cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze kuri 155 cyangwa uhamagare 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora Cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.